2010 жылы негизделген Қазақ улуттук китепканасынын залында жүрөбүз. Санариптештирүү залы. Мына ушинтип булар туугандарыбыз китептерди баардыгын ушинтип санарипке өткөрүп жатыптыр. Мына көрүңүздөрбү? Мына чоң сканерлер. Мына мындай кылып көрүңүздөрчү. Мына эски араб Восстанавливаете. араб арабиндеги китеп экен. Чтобы она выглядела вот так вот красиво. Мындай кылып санарипке өткөрүп жатышыптыр. Бүт мындай сулуу кыздар мындай китептерди көрүңүздөрдү. Ушундай чоң тарыхый китептер экен. Ушулардын баардыгын кыздар санарипке өткөрүп жатат. Сканерлеп аткан турбайбы? Сканерлеп атасыз. Сканерлеп атат, көрдүңөрбү? Сканерлеп атышат. Мындай алып мына сканерден өткөрүп. Бүт китептердин баарын санарипке өткөрүп атышат. Казак туугандар. Мына биз Россиядан келген коноктор менен ушул казактардын улуттук библиотекасында жүрөбүз. Полная библиотека. Вот эти документы, которые оцифрованы нами из Заветы, вы можете посмотреть в Казныве. Вот. Далее, также в Казныве у нас размещены книги, которые перешли в общественное достояние, то есть это книги до 50-го года. Они написаны латинской и арабской графикой. Это казахские книги. Вот. Молодец. Какие у вас А вот мы скорее всего будем к вам обращаться. У нас есть такая книга историческая. Мы представляем Чувашский общественно-культурный центр. Там алфавит только арабский, да? Алфавит это адаптированный. Адаптирован. Да, у нас кыргызский тоже такой же был. Эмгекчи, как переводится? Эмгекчи. Это трудовой казах, трудящийся казах. Я хотел вам задать вопрос. А у вас есть газета? письма? Да, газета. Руны? Газета 27-жылы казактарда чыккан эмгекчи казак гезит экен. Мына араб алфавити менен Не только нас. басылган экен. Бизде да басылган. Эркин тоо деген. Сиздерде де бар эмес? Бизде де эркин тоо деп басылган. Эркин тоо деп чыкты.